Investigazzjoni intensiva waslet biex matul il-jum tal-erba ġew arrestati 5 persuni, 4 irġiel u mara li allegatament jiffurmaw parti minn grupp ta' kriminalità organizzata ta' traffikar ta' droga. L-arresti saru waqt tfittxijiet f'erba' proprjetajiet differenti fl-istess ħin f'Ħalaxa, fil-Birgu u f'Ħażabbar. Ir-rejt f'Ħalaxa rriżulta fl-arrest ta' 3 persuni li nqabdu fil-fatt jippakkjaw f'boros diversi tipi ta' droga. Il-Pulizija elevat minn din ir-residenza madwar 140 pakkett b'sustanza suspettata kannabis sintetika, madwar 30 pakkett b'sustanza suspettata kokaina u 3 pakketti oħra allegatament kannabis. Mir-residenza f'Ħalaxa ġew issekwestrati wkoll ammont kbir ta' ħwejjeġ lussużi u oġġetti elettroniċi kif ukoll ġojjelli u madwar 2000 euro fi flus kontanti. Waqt dawn l-investigazzjonijiet ġew elevati wkoll 4 vetturi tal-għamla BMW 850i, Range Rover Sport, van Peugeot u anke Opel. Żewġ persuni oħra ġew arrestati hekk kif marru f'garaxx f'Ħażabbar sabiex jippruvaw ineħħu l-BMW propju biex din ma tinqabadx mill-pulizija. Il-5 persuni tresqu l-qorti matul il-jum u dwar dan il-każ infettet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Renata Farrugia.